halo abantu banje mwaramutse mute. Hari abantu rero bansabye ngo nzabatembereze mbereke n'ahantu ho mpahira. Uyu munsi tugiye kugendana bereka gatonya ukuntu hanze hameze, tujyane guhaha ibyo turi butegure mu gikoni cyacu uyu munsi. Turi kumwe simbabure ukuntu hameze. Sinozi tumereye nabi, ukonje bumeze nabi, ntabwo byoroshye, ariko tugiye guhaha ibintu turi buteke uyu munsi. Tanzania nyine mbere ukuntu karitse hameze gatoya, konje butumereye nabi. Dore ukuntu imodoka zimeze, ba nyirazo bumiwe, dore ukuntu imbere hameze. Imihanda yabaye ikibazo, umva n'ubwa mbere ibi bintu mbibonye. Nasaraye ijwi riri kwivangamo gake. Rero ko hakonje byo turi butegura uyu munsi, ntago ndahahira ahantu kure ku buryo mbatembereza cyane ngo mbere kuko aho mpahira bimeze ko namwe nk'uko mubibona. Urabona ko sino zimeze nabi, transport zahagaze hamwe, ikirere kimeze nabi. Rero ngiye guhahira aha hantu hafi, ni shop inyegereye. Urabona ko bimeze nabi, ukonje bumeze nabi, twakonje twabaye. Tubane rero ngiye kwinjiramo, ngiye kubereka ibyo turi buhahe by'uyu munsi. Aha rero naho mpahira uyu munsi. Umunsi tugiye gutegurana tugiye gutegurana imbuto. Uyu munsi turategurana imbuto. Ngiye gufata kuri izi ngizi, fate no kuri izi ngizi, ndaza kubereka. Ikindi ngiye gufata ni iki, turafata no kuri pome, turi bukenere na pome tugiye gukoresha. Bafate kuri izi ngizi. Ikindi kintu umunsi turakenera n'iki, reka turebe, ni inkeri. Reka ndebe zisa neza. Turakenera n'inkeri. Ikindi kintu turakenera ni izi imbuto twazifasheho. Hanyuma tugiye gufata n'iki cindira, turafata no ku nanasi. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo bwiza, mbereka ukuntu hameze. Undi kubereka ibiciro. Ni shop nini cyane nayo hano, uretse ko itabamo ibintu byinshi, ariko niho mpahira utuntu twibanze twanjye mu guteka. Haba harimo iby'abana n'ibingibi. Iki ni igihande rw'imigati. Ndatanga inzira gato uyu munsi tugiye gutegura imbuto. Nazifashe rero imbuto zanjye turi butegurane uyu munsi. Byinshi ahangaha ni igihande hano cy'ahantu cy'ibyo kurya, cyangwa urareba ibinyamavuta. Hano harimo ahangaha urareba. Rero reka ubwo mberetse ibyo tugiye gukoresha, tugende twongera kubonana tugeze mu rugo. Niba uzi ko uteganya gutegura imbuto, iyi video ni yawe, sinkubure. Ngiye kukwereka uburyo bwiza wateguramo imbuto. Muraho neza, amahoro y'Imana abe kuri mwe n'abanyu aho mudukurikira muherereye hose. Tubahaye kaze rero uyu munsi kuri channel yacu. Nkuko bisanzwe tubararikira kubana natwe buri gihe. Uyu munsi rero tugiye kwigira hamwe uko bategura imbuto, kandi bikaba bisa neza, ugasanga nabo uzakirije
barazikunze, bagize apeti yo kuzirya. Tubane rero, tudatinze ngiye kubereka ibyo turakoresha imbuto dufite uyu munsi. Bwa mbere na mbere uyu munsi ngiye kwambara ga. Mu gikoni tugomba kugira isuku kugira ngo ibyo dutunganya bibe bifite isuku uyu munsi. Imbuto zanjye rero ngizi hano ngiye kuzibereka. Aha dufite izi ngizi, tukagira izi ngizi, tukagira izi ngizi nk'uko mubibona. Dufite hano n'inkeri n'inanasi. Nizo mbuto uyu munsi ngiye kubereka. Ibikoresho turi bukoreshe nk'uko bisanzwe murabibona. Turakenera icyuma, turakenera akadufasha kuzikata, turakenera n'utundi tuntu hano, udushito dusa neza cyane ndi buzishyireho kugira ngo zibe zifite isuku, zisa neza. Imbuto rero nabanjije kuzoza. Ubu etape ikurikiyeho ngiye gukata izi mbuto zose, nzitunganye nk'uko naziberetse muzireba aha. Nimara kuzikata, hanyuma mbereke uburyo tuzitegura neza, uburyo abazirya bazirya bishimye. Niba uziteguriye abantu mu birori zikaba zisa neza. Hari ahantu ubona abantu mu birori ugasanga umuntu ari kwarura ibiryo, ageretseho inyama, ageretseho salade, ageretseho ibi yarangiza ugasanga yaruye n'imbuto ageretseho. Ntago abantu bose akenshi ariko ukunda gusanga bafite ngo isahane y'ibiryo, isahane ya salade, isahane ya dessert. Hari igihe usanga umuntu yabyaruriye hamwe, nubwo yashyira ku ruhande ariko ubona bidasa neza. Inshuro ngiye kubereka uburyo bwiza uteguramo imbuto ku buryo umuntu waruye ibiryo agiye kurya, kandi atari n'ibiryo gusa, ariko umuntu ugiye kwicara kurya imbuto wamuteguriye akaba ari buzifate mu buryo bwiza, atagiye kugorana azivanga n'ibiryo, cyangwa ugasanga arafata ikanya ajya kujomba mu kabuto byose akazirya ziri kuri aka gati keza. Kandi irindi banga, hari igihe uteguriye umuntu imbuto kuri aka kantu, amara kuzirya wende se hari utwamufashe mu menyo tukamara n'umumaro. Ni ukuvuga ngo aka kantu bwa mbere ni dekorasiyo y'imbuto ngiye kubereka, bwa kabiri kakagira umumaro wa kirda, kuko ashobora kumara kurya imbuto ze akagakoresha akuru twafashe mu menyo umumaro wa kirda. Ni ukuvuga ngo gafite role ebyiri. Urabona ko hasi ukuntu gasa karateguye neza, ni akadekorasiyo kariho gatuma bisa neza nk'uko ubibona. Hanyuma hano naho hakaba umumaro wa kirda akoresha amaze kurya. Tubane rero, ngiye gutunganya imbuto zose neza uko nababwiye. Nimara kuzitunganya mbereke uko tuzitegura. Tubane ntihagire ubura, muhabe kugeza video irangiye. Twagiye. Urabona ko ngenda nkuramo utuntu tw'mo imbere kugira ngo mbone uko zishyira muri ka kamashini kacu zize kuba zimeze neza. Gihe rero imbuto zanjye nk'uko mubibona maze gutegura izo tugiye kurebera hamwe uko bimeze. Rero ubigenza ute? Agashito kanjye nagafashe, nkabanza urubuto rwa mbere hasi, nkakurikizaho izi ngizi. Ukora nyinshi se cyangwa ugashyiraho duke bitewe nuko umushito wawe ungana. Ngero kako ndi gukoresha agashito gato, nuko nguko imbuto zanjye nzitunganya. Hanyuma nkurikijeho inanasi, hanyuma nkakurikizaho pome. Kananasi kanjye kavuye kubera ko nakoze agashito gato. Hanyuma nkakurikizaho kanwigeze hepfo, hanyuma nkashyiraho na pome. Hanyuma narangiza hejuru ku musozo urabona ko inkeri gakoze
nk'umutwe, ni nk'ingofero, niyo mpamvu ariko nshyiraho bwa nyuma hejuru, hanyuma nkagashyiraho hano hejuru. Urabona ko ndarangije, kandi urabona ko ni n'akantu umuntu arya afashe yandi hasi kuri ka kantu ko hasi, ku buryo urya nyine nk'urya brochette, utavuga ngo urajya kujombamo intoki cyangwa ikanya n'iki, hanyuma bikaba bisa neza. Dukomeze rero dutunganye imbuto zacu. Ahangaha iyi nshuro hano ndashyiraho 2, ndaguma nzitunganya ni gutya ukuntu aberetse, kandi ubona ko aba ari uburyo busa neza n'abantu ugiye kuzakiriza. Iyo uzihereje umuntu uhita ubona yishimiye uko umwakirije ifunguro ryawe, ababona bisa neza, akabirya aryohewe. Ntago rero itegeko ari ugutegura izo mberetse, kwa ushobora no gutegura n'izindi mbuto bitewe n'izo ushatse. Ushobora gukoresha umwembe, ushobora no kongeraho n'ipapayi, biterwa we n'imbuto zawe wateguye. Ngiye icyo mbereka ni uburyo bwiza bwo kuzitegura utagiye kurundarunda ku masahani. Kandi kuba ngewe mbanza gutya, ushaka kubanza nawe izo ushaka, cyangwa wabona njye uko nabibateguriye ari byo byiza, nawe akaba ariko ubikora. Ese ninde muntu turi kumwe kugeza kuri uyu munota? Murahari? Ubu nitegure yuko muzanyereka resultat namwe mwaziteguye, mukaza mukambwira tumva ntago tukirya imbuto twazirundarunze. Ubu gahunda dusigaye dukoresha umushito. Umushito ubona ko biba bisa neza, biba bisa neza, ubona biboneye ijisho, ku buryo n'abantu ugiye kwakira zaravuga ati umuntu afite umuteguro, umuntu birasa neza. Kandi sina ngombwa rega ngo tujye tubitegura neza ariko tugiye gutegurira abandi. Nawe ubwawe wihakeye, nawe ubwawe wihakeya, na cyane ko muzi ko imbuto zifite umumaro ukomeye mu buzima bwacu. Nawe ubwawe wihakeya ukaba wazitegurira. Dukomeze tubane rero, hanyuma nkomeze mbereka mu kanya nizirangira ndabereka resultat uko iba imeze, simbabure ntimuveho. Nkuko rero mubibona isomo ryacu ry'umunsi rirarangiye. Imbuto zacu twaziteguye, ngizi murazireba, urabona ko zisa neza, no ku muntu wakwakira yaba aryohewe no kurya imbuto muteguriye, atari burwane ngo arazifata gute, ari ugufata kuri ka kantu ko hasi ubundi akaryoherwa. Mwakoze rero kubana nanjye, ndabashimiye, muri abagaciro kuri njyewe. Rero niwe mukunda ibyo nkomeje kubagezaho, ndabibutsa gukanda subscribe, ndabibutsa gukanda like, ndabibutsa gukora share no ku bandi nabo bakunda gutegura imbuto cyangwa se bakunda kuzirya bakareba uko babijya babikora. Ndibutsa kandi na comment, sinkababure muri comment abambwira ngo twabiteguye byasaga neza, abambwira ngo video twayikunze, abambwira ngo ubutaha tuzabone ibi, abambwira ngo gutya tuganire, kuko ndi hano ku bwanyu kandi nezezwa nuko ibyo twiganye mwese biba byabanyuze. Tubonane rero muri video itaha. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe, musigare neza, ndabakunda kandi mukomeze munshyigikire kuko mari ku bwanyu.